Pertama, dialog dengan bayi. Kedua, doa tidur. Yang ketiga, alhamdulillah wa bihamdihi. Terpuja Rabbina wa teraya. Tamselawun kepada Nabi, ke ayah ummina betapa mulia. Sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Rasul, sallallahu ala al-Habibi Nabi Muhammad afdalir Rasul, sallallahu ala al-Habibi Nabi Muhammad afdalir Rasul. La ilaha illallah, kalimah taibah kepayung pagi, menghanjitakan anu ngon lidah. Allah Allah di dalam hati, menghanjitakan lena dengan lidah. Allah Allah di dalam hati. La ilaha illallah, kalimah taibah kepayung pagi, ura tutung bata buka, dile dalam jantung hati. La ilaha illallah, Nabi Allah kagu wafud, lepah Nabi ne gua Tuhan, tinggai Al-Quran dengan selawun. Lepah Nabi ne gua Tuhan, tinggai Al-Quran dengan selawun. La ilaha illallah, kalimah taibah keubat hati, membena pre-prene takun ngon lidah, tersebut Allah di dalam hati. Hai anu di dalam ayun, bohati jantung ayah ngon poma, bebangga dengan
anu mutua genasih ayah genasih poma bebaga tengut anu mutua bahati ayah jantung hati ma gata buraya anu mutua bebagah-bagah ubi jehmata ahwan teraya lunjuk badaya gata metua ngana agama gata oraya maju badaya mangan metua gata oraya menyokat dengut anu lam ayun pemasmabun nejarah ija pematagun bu raptruh bawate hai bungong sampai gata mulia pematagun bu nyokarap terus sampai hai bungong jame dengut anu emak menyokat dengut anu lon sayang pemadendangkan syair agama menyokat dengut anu lon sayang pemadendangkan syair agama danggu ayah anu dalam lang gatan badan bertepit mata danggu ayah sidi dalam lang gatan badan bertepit mata terima genasih anu metua anu di ayah anu di poma ketepit mata gatalam ayun bahati jantung anu di poma ketepit mata gatalam ayun poma nu jatron nu jarah ija alhamdulillah anu kadengut. Terima kasih ya Allah anak lun kadengut lam ayun semoga anak bujik anak yang soleh bujik anak lun anak yang bahagia bujik anak lun yang taat ke agama berbakti kepada bangsa dan negara amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fima razaqtana. Doa bernekeun walaupun kon doa Allah ma barik lana. Nekeun ju doa apa yang jid, doa-doa yang lain. Karena doa barik lana doa berjebu.